ama sain voina keini do pui khotlang shoi tu te joint committee ningin voina helai local khomte mja a kan thopui te rong song chiwai kan bu tu chewa voina kanin ko khom chan hi newspaper ate kan lo bi thina dor pui le chinga veng ramri boina anti thina ni na taka chuan dor pui hian boina kan nei lawa chu ti rualin veng thenom chinga veng lam u nau ten an boina hian kan ram chin nia kan hriat aron kan kai miaw awangin ikhan boina an omania chuta social media te news ate newspaper ate po aniang chu kanan huwa zona tam takoma boina tok vele boina siam velo dor pu in ngatinge press conference in kau ti te po zona thei ania ke ni po kanan ngai to uluk taka kanan ngai to nuin anin soi fel ve ngai in soi fel ngai han ti khan ke ni chuan dor pui khotang chuan document base fekin dan hoya kal kan du ni ti kha ama sa in kanan soi du ni ti chuan introduction toite kan lenga ke hi pu kelal chuan oma dor pui local council chairman kania ti chuan dor pui joint committee han ti hian local council member zong tele YMOB MHPOB tele MUPOB te kha kan ni ti kha kan soi ma sadu ani ti chuan ama saberatan kan press release voini a hian han chiar chhuak anan dua press release kanan chiar chhuak zo hian statement kanan chiar chhuak zo hian zona le chhana hun te po kha hun om tura ngai la a tha ange dor pui khotlang shoi tu te joint committee dor pui aizol date voin nikir tha ni somni pathum sang ni somni paruk press release tharum ni lovin danangin kan kaldon jun ni som paruk sang ni somni paruk thole ni jinga dor pui veng chunga ngei chinga veng thalai pol in ti ten dor pui mi pui za pa haulawa poster min tar khuma aurin namanga veng mi pui mi ron chaw in an section khat lek po ngam lo tur khopa mi ron aw khum ngam mai hi mak kan ti hle a dor pui area a dor anon kal sak ngam ngat phei hi chu dan bo chiat na dak dik tak ni in kan ngai he boina awanga hemini veka PB la lompui AMC Ward 9 cooperator in keini veng pahi chinga veng tele dor pui local council ve temin soipui tumle aizol DC kai shoi na hnuaya kan soi ho na po an khotang shoi tu te hi an he pol chinga veng thalai pol te malak na hi an hriat pui lo thu an soi nge ya chuti mek line an hu loka an khotang joint committee chuan he pol malak na hi an thlop thu anon chuale si te hi mak kan ti le zual ani he polin kan veng chu ngai a hetianga dan poisa lawa ma anol lata mai hi mak kan tin kan dem tak zeta eng thu nei na nge an nei ti kan zot ani hei ba ka hemini ve khian dor pui than mual pass DLL 62 of 1990 centenary signboard an la thaboka dor pui than mual hi veng paruk dor pui saron tuithiang am veng south le chinga veng tena kan dim ho dor pui than mual committee engkol na hnuaya om ani a aming dor pui than mual ti po hi he committee lungrual taka kan pom ani hetianga veng paruk in tom than mual meu po za lo taka an suwa sam tamai hi dan bo chiat na lian tak ni in a engkol tu committee po an za zo lo hle ti alanga kan dem tak zet ani boina an ron siam na lai hi dor pui area ani a sarkarin khwale veng ram ri asiam dor pui ram ri tarlan na
Gazette volume 23 Aizawl Friday the 29th of April 1994 Vaisakha 9 SE 1916 issue number 59 na dorpui area ani ti chiang takin na langa tin chinga veng ram ritar lan na Gazette volume 10 Aizawl Friday 22nd of January 1982 Maga 2 SE 1903 issue number 6 a hian chinga veng area ani lo ti chiang takin alang ko ani ni som pasari June sanghi somni paruka MC mayor ka ishoina hnuaya veng pani shoi tu te income ho na po teini pui veng ayo tel te chuan heti taka kan laka an che dan ro walu to khian kan riru tin le chungin dan noya veng pani te in rem dan kong zon a tha e kan tia he meeting a hian chinga veng ayo tel te chuan Gazette kan pom lo an ti le zel phei hi chu sarkar thu chuak za lo na a kan ngaya boy chun zom zel an poiti lova kan ngai ani hetiang taka dorpui khotlang chunga chinga veng thalai te che dan hian ke ni dorpui veng mi puite minza lovin ril ru atina tak zeta kan ram shoi tu ten in rem na bai seyam in ngen na awang chawin kan in sum shama amai ro chu chinga veng lam hian an thil ti chiat te siam thale a kan ram china signboard anon tar te lak thak an tum tak lawa chuan in rem na an du lawa an ngaya atu langin dorpui khotlang chuan dan angin ma kan la zel don sarkar in dorpui veng chin asiam Gazette thi in chi khat point kan tol don lo ti zoram mi puite kan hriat tir sarkar in 1994 Gazette achua dorpui ram chin asiama hian om kan du bera veng then om tenen hian dan hnuaya in rem taka om hi kan du ber reng chu ani kan tia hnuaya hian KL chuanoma chairman dorpui local council silal buanga president Mizoram upapol dorpui branch Vanal Shriati president Mizo Meche Insui Khom Paul dorpui branch le Victor Valal Moya president Young Mizo Association dorpui branch Aizawl 10 ming kan sign ani